eba ne sen na sesi ano mo ntimi ansolve mu issue eba social media eba sen na sesi ano then o ye ntia eba abont sesi asem ne eba abontin bacho me free Accra ko duru Kumasi no na me friend one picky oko no ma Oscar South Africa o ma wa hin o ma me 12 million okay 1200 Ghana cedis right nti o se me koduru am frɛ right me koduru e me friend one picky nti na o ma dwena me bebre I say pastor we ya yusu na dwena ma me na wa be yusu me yeah okay ebusa for Muhe TV ne so Muhe smooth screen ne so and the payment received for 1200 Ghana cedi from Elisha Kofi Osei. Current balance is 1300. And it's na Rashida no broke it because na Rashida 127 cedis and Elisha did 1200 because when they 1327 Elisha Osei why ya there o ye nyame adwuma papa and it's Saturday January 13th no at 1:09 p.m. hello yantoaso nti me pa show ma miska ni me kodru e me friend is on picky yeah me friend is on picky na me so me tena ase dwen ho na me si da bi asem me there was me kan share sister Florence yeah na me catch na me ba ne say na omo de Florence the evidence be to social media na no ne kire say na odidi watem eba chan eno ne ba ne senti na ne bufu ya o kan asem ne kire wo o ka kire me san me friend na one picky na me say o me friend wa on picky sa na o ka kire me enye sa na munya agreement no no ma me message sign say me ya shawo ni kra nka me nya 12 million ono osofo no sa na o ka kire wo sa message no kra na o de ma me de ko that message no afa to wo ma me say even if you are we are shawo ni kra na me nya 12 million unya 12 million I let say unya 1200 Ghana cedi no okay na ma me bufu ye na me ko ka kire sister Florence okay